CM EM atau pan thero pugipu lasila ke ningduk pek anu latung ke thero kali latung ke head of the constitution lo six sidul purutang the head komalo CM EM MAC atau velumati lasi latung apan lason ki puke nilitung pini Jubo Morcha lo ST Morcha kadang be doan BJP asong doan pen strongly condemn lo lapen lapusan elected abang kutuman man ke jor aman kapa we bangke la bangke publicly JI katha maaf johang nangi apology johang nangi ate latum phangke suri suri karbiang long arat atum si kangwai rat atum kangwai mane kupilo pini rat atum an phangta la bangke thek the luo kiluna atum kusi kehok jam ate publicly elected abang putuman lapuson opoman ka kuri ke nitung hojjo je ami kunudin hojjo nukul dili Ning dupik tapen ining jangje me alam bina ko bangka athema inut CM Karbenglang Autonomous Council along kibom CM hai tuliram lo hang pendang lok itum la alang natim ayam tumhanan hero pen se compare berarti la bangili tum kosan de chap ko athema EM keman CM keman lage amethang jungjung la keman kosan kali alang li tum phan ke paman lage public tum sikang wai through election alang tum phan paman pulutang te pudam lok te public tum da thero so jaman de lonon mange hala ke pai vek tum na de rara tum sinama thero posan ason pen jaman de lo athema li tum se kichu toy dun lo li tum se ke pahai dun lo MSC paman lo MSC PEM CM nang mani lo laso na hot si jong se angko public elected tum han jong si hero gutang te itum cica bodiman laso na alam lo asini tum yo morcha punon tapen bu ST morcha hin bustam ini tum ningdu pik tapen strongly ni tum condemn lo bang sola mangke lasila lo alang li publicly alang li kining jeng kon hide pulutang te alang li publicly alang li dia ra johang hai nang koko mangke ini tum ekdom strong demand lo bangke public tum hasenong ne burbok paman lo public tum hasenong ne theru pasalang lo paman lo pulutang te goson lo nili da theru lo pula kadu ke tasan jaman la pula bangke lasi ni tum ningdu pik tapen 62 pen sinon ba pudam la pulutang te election da dobong lo hala the Assam Autonomous District Constitution of District Council Rules 1951 I think si election da conduct bom lo State Election Commission pe le election conduct pustame la bangso rules da Assam Autonomous District Constitution of District Council Rules 1951 I think ben si nungkuan ta election man conduct bom lo through 6 schedule aron ben si la laso bangso election man conduct bom lo pulutang te son election conduct bom apor hot lapen litum han public pen alang tum invite pon de la phita angko tum han angko jong si hero pen ang kompia pirong te labang litum chachang ne men tuneta la se alang li prabjin pen alang li public demand sorry public apology alang mang bahang bek nang sila bangke la sila lo kadu kada tini lo litum la bangso along ri bang 6 sidul along ri la si 6 sidul along ri 6 sidul aron pen sin non buta dobom lang ngan puta acha ta asai le deng sto 6 sidul aron nating ngan deng bom lang election lai conduct sto 6 sidul aron nating ngan deng bom lang sa melang litum election lang chile apor hot public fan ke pamang hoji kachu baiji lasona lang alang litum bori bom non nang litum kadu kada chini lo nonta la bangso rar phan pamang hui phansi lake council election ke panchayat tiras arona teng basi padoji lalu pulang te district council da kivirlo six sidul da kivirlo bumati lasi lage pacho bai tek tek lasi pini jasumet alang gachi po bange non ke so panchayat tiras election arona teng pen padoi busel la bange kali daga bange laso di mana bange ASDC KSA KNCA DSU movement hut la pen hala da agreement MOU gache top hut apranga da nilitum anda secretary law niltum ke KSA long sodali da long niltum kaching wai do ka demand pando
Assam government phan je lason lo council election bang apra state government pulute hills area development department hills area department besi ka conduct lasi state government direct ka conduct pulutang te state government aning ke hang link si komar phanma ka pahai unku ache this aso council election mein direct election commission of India pen ke direct dak latung ke election conduct dalo sampai state election commission pansil latung ke hirilu lasi independent commission lo lasi lalu pulutang te independent commission pula la bangke direct governor aning ke haling lo si governor kumar phansi pakondagi ma governor lage through DC pen ma mate komane belek isi organization pen tong pakondagi ma komane NGO pat tong pakondagi ma la bangke governor prerogative power dulu lage laso prerogative power ate besi governor bangke da alang direct representative ke komalo DC lo governor ani je wangsi election ke na conduct delu through governor agency dake DC deputy commission to election conduct lo lasi labang ke independent isi lason si dulu labang lasi JI bang edakta lahai tak pamang hu phan mati lahai pamang utab lo jat lo lasi non la so dasumet la so nong alang ke election kache pai phan lo non pu bang pu bom council electoral rules chok che pen cheng lok pulu lasi la chok che pule la tumon election thurte de nahi ke ye tu lang tum demand mange correct electoral list nahi separate electoral rules nahi pusela tum pulo lasi separate beti ke tum election thurte de no ta along meeting ka badu non ke tum election ke high pick ko tong haji to purar phan pamang hulok ma lasi laso lam pudak nang tum clear lo pusini ning thelo honor laso election na 1 2 3 4 sub pera ateng bensi tu ateng bensi rilo lasi pini lagi that through press statement through press meet bensi latung labang so putak kai tak ningge lasi labang so putak latung chokche governor je election pakondak disiapan pudat disiapan paklem dat pula so putak alang tu court le damai court challenge damai chokche pudak datum damaya mati through press statement sela tum kai dak claim chok nang tum no ki chok cheve ku pene bele court dam jinoi court bang sai po chok chepta tala tum aye mati just mislead the people alang intention bang lasi pinija sub mera bang la soni putha lo lasi nili tum mohat pulo strongly condemn lo ye elected representative tum alidar karbiang long alidar CM EM MSC tum elected atum han hero pen compare bang ke chok che lasi pini nili tum non la bang so press meet judet pen api halada post office tum la so round long jai katha EPC burning doi non jai katha lapan kemi kire amunit bang non jai katha ke do bam long nang tum theklong lo ma landing road ke se have dam chot asa we aprang DTO office inu sidulang lake deputy commissioner along le alake non da am porta vela government along DC office along le se kachera la so moni nang tu inquiry kam tha nsi pecobai ko ni pulong te se thero pu pose pudam lo mate non election conduct pose chok chedan ma bolam asam su ne lekin pen na ko clarification fikam tu mo kela pulo alang itu APSLC amai pu atung mo tu bangala pulo alang tu demand maga election should conduct through SAD department na puson na la bangso alang ame ta nilinan teman pulo mate de governor aning hang 6 schedule ahin pu alang bina ko namla pertang te governor ko mafan se election pa conduct ko that state election commission phanma mate that SAD phanma lage alang ring hangling sita me kopi pose alang tum APSLC tum demand mang ke SAD department में से conduct nang tu alam mang ke nilin pen mang lason si bukan tum je executive lote lama isi government align la bang ke lote election conduct ke government align pe kali dake dak neutral body men sedake conduct ke dak election commission do
dak state long sutame state election commission do hala dak sutame central long sutame hodak ta election commission do la sonsi non bangke nito mange son la nito ma kemang bangke dake political line pa pachera be election conduct mange ta budam la badane jai katha to ma demand mange hola mama ruling non mama ruling badane nang ito masini lo BJP lo angke jadi department of BJP government sila ta enlo ultang de alang indirectly intention mo ko pila government pe na pakondak po angke BJP han pakai budam la alang BJP a bitin lo budam la de ni tu mane misal lo thang the ni tu man mange sita me alang ita ahok pe na sole budam nahi kali jong se public fan ekdom matha pami budang de alang ita neutral body na se pakondak nang ji pula bangso alang tum ta punang ji non mangi sedi prote lagai government alliance ram jui pola bangne to hola bangne isilam ne sitame yes ekdom nitum ning dupik because he is comparing our CM with monkeys and that we can't tolerate solano and our CM who is also holding the prestigious position lalo so we cannot tolerate and we demand public apology from J.I. Kathar, the president of FPSLC. Lalu, so netum strong alanghan demand lo prabjin banalang le public apology bang chuhan anu